Ndewo ndị ọma njem ọnụ, kedu ka unu mere? Eji m n'aka na unu dị mma, eji m n'aka na unu nọ n'udo, ejikwazi m n'aka na unu enweghị nsogbu ọbụla. Aha m bụ Ugboyibo, ihe na-akụzi n'ime YouTube a bụ asụsụ Igbo. Hello and welcome back to my channel. If this is your first time or stopping by this channel, you're heartily welcome, and please do consider clicking on that red button subscribe button. Also click on notification bell that pops up just immediately you've subscribed, so that YouTube can notify you whenever I post a new videos like this one. Last video, I taught you what to call the pet names you can call your wife, your woman, in order to make her feel blessed, feel happy, and feel beautiful. In today's video, I'm going to teach you pet names you can call your husband, your man, in order to make him release blessings into your life. You know your husband or your man can bless you, know that. So I'm going to teach you what to call him, the names you can call him, the pet names you can call him, in order to release those blessings into your life, okay? The first name is Agu Nwoke. Agu Nwoke. Agu Nwoke. Agu Nwoke, meaning a strong man. A strong man. Agu Nwoke, a strong man. The second name will be Nwoke Oma. Nwoke Oma. Nwoke. Nwoke Oma, a good man. Nwoke Oma, a good man. The third name will be Ijele Nwoke. Ijele Nwoke. Ijele Nwoke, a great man. Ijele Nwoke, a great man. The fourth name will be Odogwu Nwoke. Odogwu Nwoke, meaning what? A victor, a leader. Odogwu Nwoke. The fifth one will be Dimoma. 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 Dimoma, my good husband. The sixth name will be Nwoke Njejemba. Nwoke Nji Eje Mba. Nwoke Nji Eje Mba. Nwoke Mjeje Mba. Nwoke Mji Eje Mba. Nwoke Mjeje Mba, my treasure. Nwoke Mjeje Mba, my treasure. Nwoke Mjeje Mba, my treasure. The seventh one will be Obim. Obim, my heart. Obim, my heart. Obim, my heart. Obim. The eighth one will be Nkem. 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 Nkem means what? My own. Your very own. Nkem, my own. The ninth one will be Oyom. 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 Oyom, my friend. My friend. The 10th one will be DK. DK. DK means what? A brave man. DK. DK. A brave man. Alright loves, I've come to the end of today's video. If you loved this video as always, please give me thumbs up and see you in my next video. Remain blessed. Ngwana, abịala m n'isi njedebe ihe dị n'ime onyonyo nke taa. Ọ bụrụ na unu hụrụ onyonyo nke taa n'anya, biko zianụ, wenyerụnụ m isi mkpụrụ aka unu abụọ elu na-asịnụ m Ugboyibo imeela, jide ka iji. Ka Olisa bi n'eluigwe chekwaba unu, gọzie unu, nye unu akụ na ụba, nye unu udo. Ya gazie.